noThimbo. Mina ngazi uThimbo noNyazi. Bese usundlula lonyaka ka 2018 luphinde futhi phela kanjalo ngoba phela into eyenzeka imihla iminyaka yonke indaba yohambo oluya etabeni ngoba abantu bakaNkulunkulu etabeni engcwele eKhenani. Iphinde inhluphe le ebulalisi. Iphinde inhluphe le lokuyindlula kwaShembe ezindlula cishe mhlawumbe esontweni mhlawumbe uShembe ufika kabili noma kathathu. Hayi ukuthi afike nje abe uShembe athule afika kukhuluma izinto eziyimangaliso ngizibone futhi ekuhambeni kwesikhathi. Yize ngaba nanenkinga yokungalali isikhathi eside. Ngingalali ngenxa yokuthoma ungesalibikho ngikhuluma noShembe uze unyazi lwezulu lolu eliphiwa ngabantu leli elingafunwa ngabantu kodwa uNkulunkulu emuhle wangikhumbula ukuthi ngimbone uShembe ukuthi cha singakwenza konke bafethu sibele emabandleni sibele ey'nkonzweni kodwa yena unguThixo kodwa angisho ngenkani ngoba uShembe usebenza ngendlela uyayikhethela abantu bakhe azozambona ubona. Shuthi uShembe mina ngasho ukuthi wabona inhliziyo yami mefika ngabona inhliziyo yami ukuthi ithambile angikho kukhuni ekuthini ngingaphilisa uNkulunkulu esefika phimile kodwa ngibe ngithi mina ngilikhona futhi nami ngimthanda uThixo. So uma sengithola ithuba uNkulunkulu sefanele manje ngekuyena ubuso nobuso. Kwaphinda futhi kwa-2020 ngicabanga ukuthi kuwona lo nyaka 2020 kuwona futhi uJanuwari ngakhuphuka futhi shuthi ukuhamba sengilihambe iminyaka emithathu ngakhuphuka ngiyakhona futhi kodwa eKhenani kodwa la yaqala khona-ke 2020 ngomhla ka-25 Disemba la ngaqala khona ukubona unyazi baba lwezulu sengibona manje ngamehlo. Iy'bonakaliso ayisekho manje sengiyakena manje ngiyombona ubuso nobuso. Igama lithi-ke uNkulunkulu akabona, uNkulunkulu akulula ukuthi ungambona, uNkulunkulu usezulwini kunike esikutshelwa nguThixo sikhulela sazi kanjalo kodwa uShembe ufike kumina wathi uma ufuna ukubona uNkulunkulu woza ngomhla ka 25 Disemba uzofuna umbone uThixo kodwa ngive ngabona unyazi hleli emhlabeni ngomhla ka 25 Disemba uwona unyaka wesibumamula. Ngabe lokho kusho umfundisi abukho eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu uyabonakala ngamehlo nami ngikhumbule ngasikhanjalo ukuthi uNkulunkulu akabonakala ngamehlo. Ngiyacela ukuthi balaleli abadla umsakazi lapho esibhekisonyazi lesingene futhi eBhayibhelini incwadi kaNoneya abanye bathi uMibhalo 14:14 fundeka kanje. Bayotshela abaphile kulelizwe njengoba umfundisi engalelizwe sebezwile ukuba wena Jehova phakathi kwakhe ababona wena Jehova ubuso awusabonisa uNkulunkulu awuyimdedele ukuthi baqhubeke umfundo. Uma sengifika ehlelweni labaNazaretha ngifike ehlelweni manje labaNazaretha ngihamba ngedwa noma ngihamba lapha futhi abayi inhlansuthi bengiphelezela bengicathulisa phela ngoba angazi lutho ngendaba kaShembe ngani bengifika khona ngenzeni kube njani. Hayi-ke ngiphumekela ekhaya-ke ngadela ojelile labo namasaladi angithi beku-25 Disemba kuyaphepha kwethiwe zonke iy'mpitsholo lezi ba-celebrate abantu bathi ba-celebrate uChristmas Day baphambanise futhi nakhona bathi usuku lokuzalwa kukaJesu. Mfundisi uthini ukukhuluma ngokuthi bayaphambanisa abantu uma bethi usuku lokuzalwa kukaJesu? Ngempela abantwana benkosi abesiyilungisele le nto umfundisi ngiyathokoza umfundisi. Amen. Anoyibheka abantu balaleli nani estudio nibatshela abantu ngokuzalwa kukaJesu ukuthi uJesu wazalwa nini. Lolu suku okuthiwa umhla kaDisemba 25 Disemba akulona usuku lokuzalwa kwenkosi uJesu. Usuku lokuboshwa
kweziboshwa ezaziboshiwe kwaJuda kuthiwa zaziboshwe iminyaka ake sifunde eBhayibhelini incwadi kaJeremiya incwadi kaJeremiya 30 Jeremiya incwadi ake siyibheke balaleli bohlelo ukuthi kuthiwani manje kukhulunywa ngendaba kaDisemba 25 ngiyathanda ukuthi ngasali le ndaba ngoba umhlaba ukuze siwubuyise wonke ubuyele kuNkulunkulu kufanele abantu sibatshele ukuthi uDisemba 25 ulotshwe ukuthini ngawo kwakwenzakalani ngoDisemba uthathwa 25 kundisi kwakuzalwa uJesu Kristu ngoba samaKristu sikucelebrate lokuthi usuku lolo efanele sithi sibungaza ukuzalwa kukaKristu. Sakuthi umfundisi wayeka wadela amasaladi wadela zonke ukudle ngafaka ingubo kaNkulunkulu ngahamba ngifuna nomusa ngoba inhlupho indaba kaShekwe ngifuna manje cha baningi uKhisimusi ngibandla ake ngihambe kuKhisimusi ngihleli ngibona uyeka amasaladi ngeke amasaladi ngibona ukuthi angeke ngihlangane naloNkulunkulu engizontshengiswa yena ebusuku kuthiwa ukhona emhlabeni thina. Incwadi ke nansi ke balaleli bohlelo nabaphathiswa bonke bezwi kaNkulunkulu incwadi kaJeremiya 52 verse 31 ifundeka kanje kwathi ngomnyaka wama-37 wokuthunjwa kaJehonakhimu inkosi yakwaJuda umuntu ke bethu nje usuke eboshiwe noma ngesingisi bathi abasentshonalanga uKidney eboshiwe ethathiwe wayoboshwa welikude izwe for instance noma isibonelo kwabo bathunjwa amadoda lapha kulelizwe lakithi obaba uMandela obaba Mbeki obaba Thabo Mbeki obaba uJacob Zuma nobaba uChris eboshwe la eRobben Island umuntu ke mayethunjiwe suke ngazali uJesu suke beboshiwe ngenxa yokulelizwe lakubo iyaqhubeka phela incwadi kaJeremiya 52 amashumi ayisihlanu nambili evesini lika-31 ithi mayiqhubeka lapha evesini lika-32 lika-31 ithi ngenyanga ye-12 ngosuku lwamashumi amabili-5 lwenyanga 25 Disemba emva madiki inkosi yaseBhabhiloni ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe waphakamisa ikhanda likaJehonakhimu inkosi yakwaJuda wamkhipha etilongweni futhi wayekade eboshiwe lo muntu etilongweni kuthiwa wakhuluma kahle kuye wabeka isihlalo sakhe ngasenhla kwezihlalo zamakhosi ayinawo eBhabhiloni uqula izingubo zakhe zasetilongweni ekhishwa ingubo zokuthi kade eboshiwe etilongweni esegqokiswa phela umuntu mayekade eboshiwe wethu mayefika emakhaya akhishwe ingubo zasejele thina ngesingama-Afrika noma singamazulu uyagezwa umuntu ngaphambi kokuthi angeniswe egcikeni ngoba usuke kade sesinyameni eboshiwe naloko laba kuthiwa babekade beboshiwe ngoDisemba iminyaka ewu-37 bekezejele kuthiwe ngonyaka kaDisemba 25 kuthiwa le ndoda uJehonakhimu yayisikhishwa etilongweni ngomhla kaDisemba 25 kuthiwa kwasenziwa kahle-ke uma uqhubeka nayo le ncwadi badlula kahle ubungaza uthokoza phela ukuphuma kwakho noma kwakhe ejeje kwaba yindili nje elikhulu ngendlela eyisimanga yaqala lapho-ke kwaselebhrethwa-ke leyo gethi leyo ukuthi ingena kanjani ku-25 Disemba kodwa asiduleke lapha uma sengifika-ke lapha ehleleni bamaNazaretha ngifika nje kuhle nje kushaya umoya-ke akho nkonzo akho lutho luthulekile-ke hhayi singene ngaphakathi livule igethi elincane hhayi siye kubaba siyosicelela noma ngiye kubaba ngiyosicelela kodwa inhloso yami akubona ukucela kakhulu ukufisa ukulangazelela ukubona yena ngeke ngiphile iminyaka ibe mithathu ngine sibonakaliso somuntu oyedwa ekhuluma nami izinto zenzeka
nginesibonakaliso somuntu oyedwa esho into iqede futhi yenzeke kuzofanele ngimbone bese ukhona uselapha kuzofanele ngiye ngimbone ukuze ngiphumule ngoba ngisenkingeni hayi ngangibela uNkulunkulu emuhle ngokujonga uyakwazi ukwenza izinto zakhe kwaba kuhle ngempela ngoba kwasiphumela uNkulunkulu othobekile uNkulunkulu onomoya wokuphila uNkulunkulu onothando beqiniso uNkulunkulu ongakhethi bala lamuntu uNkulunkulu ongabheki ongabheki ukuthi ongabheki ukukhulu uNkulunkulu wamukela lentotho yani engilutho ngafika kuyena mina ngithi ngamuntu omkhulu shela indoda mhlawumbe mhlawumbe lesikhahamba lesisisu mhlawumbe lelunda mhlawumbe ezofika media ukhuluma naye ingchizele inguke phakathi kodwa ngafika ngibenele nje lesimama ngoba ngathi kambe wangibona yena ngafika bona mina ngisathi ukubona umuntu engibone ibonakalisweni engamazi futhi ngisayoni mina yena eNazaretha ibe kuyikwethu bese ngifika ngithula ngibele indaba yami ngathi isibusiso angizange kube kuningi bathiwa nje inkosi ibusisa akusho lutho ayikho engitholayo ngithandazela ukuthimba kwaba kanjani thebe siphuma lapho-ke kwaba kuhle baphuma nethebe ngenhlanhla safika kujatshula baphuma nethebe sadla inyama kwakuhle kwamnandi kodwa umoya engafike ngawuzwa lapha namanje ngisaphila balalomamabukwini angikaze nguzwe umoya manje umoya wokuphila ungasasho ukuthi mhlawumbe la ulalela umoya nge-sea-breeze la ukuthi qhamuka kanjani kodwa umoya ngawuzwa kumina ngawuzwa umoya wokuphila ngazizwa ukuthi le ndawo engiyona ingcwele ayifani indawo yangapha uzolobela naso ihluke kakhulu okungangokuba useqediwe konke ngangingasathandi ukuphinda ngibuyele emuva ekhaya amadoda angihamba nawo ambona lokuthi awusathandi yini ukuhamba ukube kuyahamba ekhaya ngezinsuku ezintathu ngingaphinde emuva ngendlela engizwa ngayo umoya wami kanjalo yindaba ngabona khona ukuthi uThixo lo ekade ngibhekene naye uNkulunkulu uqobo nyazezulu angikabazi angiyangisi le ndaba angenzeli udumo angikhathalele ekuthengwa futhi akunandaba namuntu kodwa nje iqiniso ilona elikusikhulula yingoba abantu bekhuluma ngabo bambomshembe ukuthi uba inhliziyo zabantu zikhulu kodwa bebelekuphiza uNkulunkulu bemkhuleka bemthandayo lithi iBhayibheli ungamthanda kanjani uNkulunkulu uhluleke ukuthanda umfowethu oseduze kwakho noma uhluleke ukuthanda umzalwane wakho ungamthanda kanjani yabalulekile uma unyazi bethi abantu uThixo uNkulunkulu abantu bonke bamameza bathi ingcwele uThixo lokuNkulunkulu ake manje ukuthi uNkulunkulu ngoba yindaba bathi uNkulunkulu ushelo ngoba ukwazi ukuhambela ngisho umuntu ongalona iNazaretha afika kumphilisa uNkulunkulu ngemisebenzi yakhe kodwa ushelo yena kasho ukuthi noNkulunkulu ithini esithi uNkulunkulu wencane yemisebenzi ayenzayo ezimangalisa emhlabeni engeziwe umuntu ushelo uthandazela umuntu kodwa mina ngibona usukuma ishosha ethafekopho engaphosisi bakumuntu kuze ngithi umashi lokuvamisa kwamashi kala 27 yes ethafekopho lapho mangangini ofuthi ngangikhona enzeka phambi kwami leyo ngayibuza ukuthi thina bathandaza ngoba nginaso isipilo sokuthandaza simkhuleke umuntu simthindela ngezandla senze into eziningi ukuthi umuntu kodwa ushebe uphiliswa ukuba kunye naye la ekhona uphile wasuka umuntu bahamba ngezinyawo iwishe yamlandela ngemuva igama lakhe kwaduma ethulane lengini ngangikhona ngingabukeki ngangikhona ngalona ngifakazela into kukaShebe sengimbonile-ke uShebe ngase ngimtshela ukuthi baba nginenkomo noma kunamazalwane engibaphathele isibalo bayangilandela ngathi bengicela baba ukuthi kube kuhle konke nje
omkhulu umsebenzi. Igama kodwa lavela ezulwini ukuthi uma mina nginebandla ngihamba kodwa ngedwa ngingekho ibandla. Khona lebandla engicela uliphi khona. Secelakala ukuthi akubonakala ibandla. Ngabuya ngitheme ngibuya ngabuya ngeqoqa abazalwane ibandla. Hlaka-2 February yabonga baba. Ngaqoqa abazalwane. Iveli enkonzweni ngiyabakhonzisa ngiyabatshela ukuthi wena ngiyabatshela enkonzweni la ukuthi enkonzweni ukuthi unyazi kuba asenze njani ngonyaka. Akekho bengihlahla kaNkulunkulu ukubaphilisa ngokuphumeleleni. Khale phezu kwendawo bavuma ngakhipha amateksi amabandla. Ngakhipha amateksi elandelana kwinyoka emhlophe elandelana amaphatami evale ngesayoni emnyama kwama-overload sabana namaphoyisa ukuthi edingohlala amaphoyisa kube yinkinga endlela kwakuyiyona. Baphuma abantu ngabatshela ukuthi ngoba siyankulunkulu singafiki sitengisizana. Moya uNkulunkulu awuyikuNkulunkulu. Moya ucela ngaphandle ngempela ukungena kodwa uNkulunkulu uyamnikela. Kukhona izinto efanele ngayo uNkulunkulu ukuthi siyamthanda siyambuza. Ngacela ukuthi abenze umbono. Benza umbono aphathwa kudawa aphathwa zonke izinto aphathwa abazalwane saphuma ngengubo emhlophe. Ijoyini lebandla hhayi lezi zinto samasonto. Saphuma ngayo ngesisitha ngenkonzo saphuma ngoba siyankulunkulu. Kwivela kumina longathi ngeke siye kushembe sigqoke kahle. Asimhlobeleni kushembe sivunuleni siphelele asibone ubaba ukuthi siyamthanda. Bengayibona abazalwane ngibabona ngibona yini kodwa bengikhuluma nabo bengizwa. Aphuma amateksi baphuma bonke abantu endaweni eTholimuthi namaphethe baphuma abantu bezokuba amateksi amangaka azenziwa. Awena amateksi bahamba basofika ebuhleni babaNazaretha. Sabukele indlela eyisimanga sebuya nebandla ngicale ngo-2018 ngahamba ngedwa 2019 nayikhuphuka futhi intaba ngabamba nesabatha eKenani. Ngabona khona isiko samabandla. Into enaqoka ngayo isiko samabandla. Ilanga ngiyabona ngabona nesiko samabandla bejayele ukuhlulisa. Sebengibuya 2020 ngabuya ngo-25 ngabona ubaba uNkulunkulu. Bengibuya lapho ngomhlaka-2 kwakuyisonto sandile. Ngathi akukhoza ayikho inkonzo zayikhanda sinesonto sandile sabantu ngathi asikhonzi namhlanje sizokhonza ebuhleni babaNazaretha. Bahamba nalo lonke ibandla abanye babesana abanye babesana sahamba sayambamba saphele sazendlala siwaphuma ubaba. Kwenzeka ningimangaliso khona futhi khona lapho ebuhleni babaNazaretha kwenzekile khona sikhona lapho. Yabayinkonzo sayiphatha inkonzo siza yomuntu. Mina ngabona ukuthi umenikela baba ngehlabelela kaNazaretha. Ngehlabelela kaNazaretha uyikonikela ubaba. UNkulunkulu ngesinazareth kodwa ubaba ushele ngoNkulunkulu ophilayo emhlabeni. Phakathi kwethu yebo uNkulunkulu uyivuma le. Nami njengoba ngidlulisa lento ngiyazi ngilisitha kwabanye mhlawumbe ukuthi ngiveza iqiniso elimile ebusuku ukuthi uNkulunkulu ngoba inkonzo yaphathwa yithina phakathi emagcekeni asebuhleni babaNazaretha ezulwini sayiphatha inkonzo. Kwanikelisa ubaba kuhlabelela thina senza ngendlela yethu yobuyoni. Noma okuningi engisakudlulisa engakhuluma nobaba kodwa khona ngifisa ukuthi abantu bakuzwe. Ngathi mengifika kuShembe nebandla sengiguqile-ke mase ngizokhuluma naye ngathi iShembe oyingcwele uNkulunkulu wokhokho bethu. Wena baba ukhona ubombela isitimela samapoto. Wathembisa ukuthi ngenkosi yesihlanu uzoba khona. Siyobona ngezinto ezithize nezithize nangempela sekwenzekile basukumile abantu phambi kwethu uma ushe ayifeki lento ukuthi umuntu akhokhele imali ukuthi uzosukuma kusukuma umuntu ngempela. Umuntu abone umuntu kade engabona ukuthi sengiyabona abantu abaningi kangaka kuthiwa hawu usuyabona ngibona abantu abaningi kodwa uShembe kodwa akazange ayide umuntu
afike amthandazele noma enze ukuthile. Ilapho-ke mina umholi waleli bandla lokuphumula kwamakrestu egcwale khona uma ngifika kuyena ebuhleni bamaNazaretha nebandla ngimtshela lalela ngimtshela ngithi baba leli bandla leli engihamba nalo abantu benza iphutha bebefika kushembe bayikhombe bona akufanele kusuphambi kaNkulunkulu ukhombe wena ngathi baba leli ayibona ukuyincengela baba leli bandla engihamba nalo akulone nami elakho ngoba wena shembe ungekho alikho leli bandla ngitshela ushembe unyazi lezulu hayi ngephupho life right ngase ngiphinda ngimtshela futhi ngathi baba leli bandla leli mina bengazi mina ukuthi kanti leli bandla elakho ngoba iZayoni nayo indaba ebuhlungu sengizoyisho iZayoni zivela kushembe iZayoni eyikashembe mekwenze njani kanjani iZayoni zasingeke zibe khona ukube uBhomela zangazafike emhlabeni ngoba iZayoni ziphuma embanjweni kabani zikaBhombela umqali wendlela ukhokho ubani wasungula iZayoni mfundisi wakwenze njani ubaba uMbonambi uIsrayeli Mbonambi owaba yihlubuka ngoba uma sizwe indaba ubaba akashongo ukuthi akasungule ibandla kodwa wazibona engazi ukuthi usenjani usengushembe na usenamandla leyo nto ke ehluphayo yonke indawo abantu benze njani bacinezelwe isibusiso ngoba isibusiso siyingozi uma usitholile kushembe isona phinde futhi sikhiphe kwani kushembe umprofeti uIsrayeli Mbonambi angimengenzi iphutha baba uyena wafika nenkolo yani yobuyoni manje ke mina mengithatha iZayoni ngizise ebuhleni bamaNazaretha ave ngibaphilisele emuva la savela khona yaba kanjalo lento ekugcineni esengisho ukuthi ushembe ngingakhuluma kuze kuse bathandekayo balaleli ngikhuluma kuze kuse ngimangaliso sikashembe kuningi futhi enginako ngoshembe uningi bantakwethu enginako ngoshembe kodwa ngihleli khona ezembula kumina ushembe ukuthi ushembe ubani ngiyaphinda ngongesabi ushembe umoya wengcwele ushembe ungithixo shuthi ke uma ke sengicelileke kubaba konke nje esasidinga nasesifisa uNkulunkulu asize kona nami oqondene nami nje personally nokwebandla ubaba kwasinika ke isibusiso kodwa bengicela ukuqala la entweni eyenzeke ebuhleni eyathusa bonke abantu nami yangithusa okusho ukuthi ke seqediwe ukunikela ebuhleni siqedile sonke nje siyibandla kwasecela ukuthi kwenzeke ifoto labazalwane ningizweke kasecela ukuthi kwenzeke ifoto labazalwane noma abaholi engihamba nabo ngoba bakhona abagcotshe engihamba nabo senze ifoto nobaba noma sithathe isithombe ngake ngibeka kanje sithathe isithombe ngaye ngoguqa kubaba ngokuNkulunkulu ngahamba ngoguqa kubaba ngayibeka le ndaba ngachaba baba besifisa sinesifiso noma nginesifiso ukuthi sithathe isithombe nawe baba nabaholi bami noma nebaba laphendula elasezulwini izwi lathi kuphendula unyazi wezulu bathi bathi uphuza imvula phinda ikhafula angithi njalo wathi ubaba wena ekhomba mina ngincede wathi wena ozala la eduze kwami ozohlala la kwangimangaza kakhulu ngathiwa ngendlela esimanga ngoba ngangibuka ubaba indlela asatshwa ngayo nangendlela ukukhulu ngayo ukubhekana nawo ubaba abona bekhakhazela obaba abadala impungi intshebe zivibrate ziyaphambili ziyemuva uma kuthiwa mina wena kuthiwa wozala kwabanzima kakhulu ngaqala zakaningi futhi ngathi mina ngiye khona ibe kanjani kodwa sengibizile wasezulwini ngoba uma seliphumile izwe ezulwini seliphumile laphuma izwe ezulwini kwathiwa ngize ngawela imbenge uyizindaba ngawela embengeni mengifika lapha bangibeka uqhamama obaba
ababeningilisa abafundisi abashumeli kanjalo bangibeka buqamama nobaba wangiphatha kabi lokushembe wathi uma nimbeka kude kangaka nami sizoshutha kanjani khona uze kini uze kumina kazile nina nasele ngibona futhi ukuthi ukuya kwami lapha kuthusa abantu bonke la igceke kuthusa bonke abantu ukuthi hayi kwenzakalani wangisondeza ubaba ushembe unyazi lezulu upombe lesitimela samankolo uNkulunkulu okhokho bethu wangisondeza wangibeka la ngephutha elenzeka ngayithola sengincike kakhulu ngongazi nokujabula ndibona nojabula ngancika sase siyathashana isandla engathasha ngaso yiso lesi ngoba inkosi yamakhosi ehleli ngapha uJehova ophikwa yibabantu ubonwa yithina imfabanga abantu abangelutho ngase sincikana naye kanje wakhala lo baba lo wathi hayi suka lapho uyawulapho suka awuthuka egameni kaJehova ubaba umnikazi wezulu umnikazi wekhiye umnikazi wazo zonke izinto umphilisi umuntu kaNkulunkulu onothando lesimangaliso owenza umusa avusa umuntu mesefile kodwa yena sanazasho ukuthi wathula singasho kanjani ukuthi akeni uNkulunkulu shema akasho ukuthi hlehla mfana noma hlehla sancikana sathashana naye kunaloko azange asisuse nanesandla ukuthi asuke kodwa kwababaza abantu bathi uyaphi la kodwa akuzukuza ukuthi uze kini nakasondele kini wathi uze kumina akeze kimi akazohlala nami la salenza lelo foto lelikhona umhlaba wonke likhona lelo foto umhlaba wonke namanje kusabataza nabakithi basabataza khona bakithi nje owaze wathi hayi lezi zinto zamakhompyutha engakholwa ukuthi mina ngingahamba ngiyoguqa noshembe senze isithombe noma senze ifoto ngase ngithi mina uNkulunkulu ingakho ke singamboni uNkulunkulu uzile kuthina uNkulunkulu phakathi kwethu kodwa thina sinenkinga ufuna uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu ebenjani ebekhona phakathi kwethu simfuna uNkulunkulu kodwa wangisondeza ushembe sakwenza lokho thembe ngibuya khona sabuya nenkazimulo saphuma nenkazimulo saphuma nobungcwele ngisho abazalwane bangihamba nabo namanje abavala umlomo bathi abakaze bazizwe bekulesa simo lesana emva kwaloko laqhubeka ibandla wanda umsebenzi kwaphithizela basizwa abantu lakhulu ibandla kodwa still indaba isaqhubeka mina futhi noshembe unyazi lwezulu unyazi selibuya manje ke seqedile kuhambo lami konke sekuphelile liyabuya futhi unyazi liyakhuluma futhi nami uma ngilele nakhuluma kakhulu nami unyazi laze lasebenzisa ukukhumula isicathulo langishaya yila ngathuka khona ngaxwaya ukuthi ubaba ngihlezi ngibona njalo akakazalwe nami ngabona ukuthi ikhona indaba ayixoxayo ubaba nami engakwazi ukuthi ngi-understand ngakhuphuka ngasengiya eTafelkop ngahamba nalo futhi ibandla ngithwele umbondo ngiye etafuleni lapha phesheya eMangangeni ofuthi ngahamba nalo ibandla nakhona futhi safike samukela ilanga abona khona kusukuma umuntu oyishosha okade ngahamba wasukuma iwheelchair ilandela ngemuva yena ehamba phambili sakwadwala futhi ukuthi ungithixo unyazi lwezulu uthi umfundisi kwadwala ukuthi unyazi lwezulu lunguthixo balaleli nababukeli bonke bomsakazo ubuhle bonyazi TV lapha akanoke nifunde incwadi niyifunde njengoba injalo singayikhi eceleni singashintshi iBhayibheli ngoba lithi lapha eBhayibhelini singanciphisi singandisi kodwa sifunde nje kwakunjalo ake sifunde le ncwadi kaDeuteronomy 4 evesini lika 7 ifundeka kanje ngokuba yisiphi isizwe esikhulu kangaka esinoNkulunkulu eduze kwaso njengoNkulunkulu uThixo wethu esimbizayo ezintweni zonke esizicelayo kuye. Verse 8 isiphi isizwe esikhulu kangaka esinezimiso nokwahlulela ezilungileyo njengawo wonke umthetho engubeka phambi kwenu kuze kube namhlanje. Okushuthi ke ngempela umfundisi waye phambi kaNkulunkulu ngoba lesi sizwe makuthiwa sikhulu
samaZulu sibizwa ngegama elihle lasezulwini singamaZulu thina njengoba inkosi esiphethe lapho uhlangana lomhlabathi lungolakwaZulu lusesezweni lakwaZulu uNkulunkulu wasekhetha ezulwini ukuthi azohlala nathi lezi izizwe ke sezilapha sikisizwe singekho la singabala